Sanibonani wengane zakwethu, ake nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi nakuphi-ke la kuzofinyelela khona le video wengane wethu. Mangabe uqala-ke ungena kule channel ngicegcinezele usubscribe. U-Mosimane ukankanya eyokubuyela eGibhithe, uvuma-ke eyezamaleki-ke uthi Chiefs Kayikaze-ke imthinte nokho. Ukankanya yokujoyina-ke izamaleki yaseGibhithe uPitso Mosimane-ke waqopha umlando ngokuba-ke umqeqeshi oqala-ke ompisho lokuba inhloko yabalolonga-ke kwi-Al-Ahly iyakhona-ke leli yalizwe. Ebuzwa-ke yilanga-ke langempelasonto ukuthi uzolibhekisa-ke njengoba-ke esanda kwehlukana-ke ne-Aliwada yase-United Arab-ke Emirates. U-Mosimane ukuthi akafuni-ke ukutatazela-ke agcine-ke ethatha noma-ke imuphi-ke umsebenzi njengoba-ke kunamahebezi-ke amatanisa-ke ne-Kaizer Chiefs. Uthi akekho-ke kulikilabhu-ke oke wamthinta. Uthi wazile-ke amahememe ukuthi-ke ufuna-ke izamaleki-ke namakilabhu ase-Saudi Arabia, lapho-ke afika wenyusela khona-ke Al-Ahly-ke esigabeni-ke esiphezulu. U-Mosimane-ke ushiya Aliwada-ke ihlezi lapho endaweni yesihlanu-ke kwilogi, ilandela-ke ngemuva ngamaphuzu amahlanu-ke ukuba-ke iqhwakele phezulu. Umthombo-ke osondelene-ke nalomqeqeshi ukuthi-ke iyamheha laphana yokuthatha umsebenzi-ke kwizamaleki okuyimanje-ke kanye namqeqeshi uthe ukungamnyisa laphana kwizamaleki ukuthi-ke iy'mbangi zakhe-ke enkulu-ke ze-Al-Ahly-ke ayishiya-ke kungase kuhle njengoba ehlale-ke laphana egxekwa izinkakha-ke zayo. Okwacecile noma ngubani-ke ukuthi-ke kakazizwa-ke yokuthi-ke likilabhu-ke lolonge ngomdabu-ke wase-Afrika. Umqeqeshi-ke ubuye waveza ukuthi-ke umvumelele noma-ke umvulele-ke izandla ukahle kokhila-ke mphela uzosebenza-ke esikhungweni-ke sakhe iPitso Mosimane Soccer School njengomqeqeshi-ke laphana. Ubephawula-ke laphana ngemuva kokuvela kwembiko ukuthi-ke mphela-ke owayengalibheki-ke ibhali usesebenza-ke njengomdayisi-ke wezimoto-ke eMingredi eGoli. U-Mosimane-ke nomphela-ke babe nobudlelwane-ke beminyaka laphana njengoba-ke u-Mosimane emqeqeshile kwi-SuperSport United kwiMamelodi Sundowns-ke kanye nakwiBafana Bafana. Kuyangithokozisa-ke ukuzwa ukuthi-ke impilo iyaqhubeka-ke kukhila mphela njengoba-ke engasalidlali laphana-ke ibhola. Ngiyazi-ke ukuthi-ke ilise egazini-ke kuyena, ingakho-ke ngithi kuzomele-ke enze izifundo-ke zokuqeqesha, kanti-ke ngenxa yesipiliyoni-ke anaso njengoba-ke eke wadlala-ke naphesheya kukhulu-ke okungafundwa-ke yintsha-ke kuyena, kusho-ke uPitso Mosimane. Wengane zakwethu-ke sengiphuma njalo-ke mina-ke intatheli yebhola yaku-YouTube. Ngiyafisa-ke ukuzwa umbona ukuthi ngabe i-Kaizer Chiefs-ke kumele-ke imqashe-ke imlande-ke ulaphana uPitso Mosimane ezoba-ke umqeqeshi wamakhosi-ke noma-ke kumele kubheke omunye umqeqeshi. Ake ngizwe umbona wakho-ke laphana phansi kuma-comment section. Mina sengiphuma nje.